muracyumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi murumvira ijwi rya Amerika ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Naho mu Rwanda murayikurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Bamwe mu baturage b'u Rwanda ntibishimiye ibyiciro by'ubudehe bashyizwemo. Abayobozi rero babanje kwitambika mbere hose baravuga ati icyiciro cyo hasi ntabwo dushaka umuntu kijyamo. Kereka ikimuga gikambakamba nicyo kiri bugeyo. Handi rero ushobora kuba udakambakamba usa n'ukambakamba ufite amaguru kandi nta kintu ufite winjiza. Uyu ni umwe mu baturage bo mu Bugesera, intara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Mu Burundi abantu 9 baraye bishwe mu ntara ya Karusi n'iya Bururi. Naho mu makuru yo hirya no hino ku isi, leta ya Afghanistan n'abatalibani bazasubukura imishyikirano yabo ejo muri Qatar. Mugume ku maradiyo yanyu, aya makuru n'ayandi atabacika. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Irani iratangaza ko yatangiye kuyungurura ubutare bwa uranium ku rwego rwa 20%. Umuvugizi wa guverinoma ya Irani Ali Rabieyi yabitangaje uyu munsi ko iki gikorwa cyatangiye none mu ruganda ruherereye mu misozi y'ahitwa Fordo muri kilometero 40 mu majyepfo y'umujyi wa Qom. Aha naho ni muri kilometero 140 mu majyepfo y'umurwa mukuru w'igihugu Teherani. Mu cyumweru gishize nibwo Irani yari yamenyesheje uyu mugambi wayo AIEA, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibya nucleaire. Iki gikorwa n'indi ntambwe ya Irani yo gusohoka mu masezerano yo mu 2015 yagiranye n'ibihugu 6 by'ibihangange ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Uburusiya n'Ubushinwa. Muri aya masezerano Irani yari yemeye guhagarika kuyungurura uranium, naho amahanga ayemerera gukuraho ibihano yari yarayifatiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuye muri aya masezerano mu 2018, ariko Joe Biden watorewe kuzayobora igihugu yatangaje ko Amerika ishobora kuzayasubiramo namara gufata ubutegetsi. Aya masezerano yashyizweho umukono igihe Irani yari igeze ku rwego rwo kuyungurura uranium kugera kuri 4.5%, kure cyane ya 90% ikenewe kugira ngo ibashe gukora intwaro kirimbuzi bita bombe atomique mu rurimi rw'igifaransa. Radio Ijwi rya Amerika. Intumwa za guverinoma ya Afghanistan n'iz'abatalibani baritegura gusubukura ibiganiro byabo by'amahoro i Doha muri Qatar nyuma y'ibyumweru 3 by'ikiruhuko bari bihaye. Eugenia Mukankusi aratubwira ibindi. Ibyo biganiro bizatangira ejo kuwa kabiri byitezweho kuzasuzuma ibibazo birimo ibyerekeye gusangira ubutegetsi n'ihagarikwa ry'imirwano nyuma y'uko impande zombi mu kwezi kwa 12 zumvikanye ku buryo bizakorwa. Ibiganiro byatangiye mu kwezi kwa 9 i Qatar nyuma y'amezi yarashize abatalibani bageze ku masezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika azemerera gukura ingabo muri Afghanistan no kurangiza intambara yazo igihe kirekire kugira ngo abatalibani bemere gutanga amahoro. Abatalibani bari banze kwemera guverinoma ishyigikiwe na Amerika kandi cyari ikibazo cyagombaga gusuzumwa nk'uko byavuzwe n'itsinda rihagarariye guverinoma. Uyu munsi kuwa mbere umuvugizi w'abatalibani Zabihullah Mujahid yavuze ko ingabo za Amerika zagabye ibitero by'indege ku nyeshyamba, abyita kurenga ku masezerano hagati y'impande zombi. Umuvugizi w'ingabo za Amerika Colonel Sonny Leggett yavuze ko ibyo bitero byari byo kwirwanaho ko atari ukurenga ku masezerano kandi yahamagariye igabanywa ry'urugomo. Abategetsi bo mu Burayi nabo basabye impande zombi koroshya ubushyamirane no kumvikana mu buryo bwihuse. Mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet wa3.radio-yacu.voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Duhere mu Burundi. Abantu 9 baraye bishwe mu ijoro ryakeye, none 6 bo mu muryango umwe muri komine Buhiga intara ya Karusi n'abandi 3 muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza yaduteguriye inkuru irambuye. Abantu ba mbere batanguye kumenyekana ko bishwe nabaguye mu gitero c'abantu bitwaje inkoho ahitwa Muhabo muri komine Mugamba intara ya Bururi mu majepfo y'u Burundi. N'abagabo 3 bari mu modokari y'igisivile bakaba baguye mu mutego nk'igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Ijwi rya Amerika ryamenye ko bakorera kwibarabara riko rirubakwa rija ku rugomero
rushasha rw'umuyagankuba wahitwa Jiji Murembwe muri iyo ntara nyene. Abandi babiri bakomerekeye muri ico gitero nabo nyene bakorera kuri iryo barabara ariko ntibari mw'ishirahamwe rimwe n'abitavye Imana. Umwe mu bacitse kw'icumu yabwiye itangazamakuru ryo hagati mu gihugu bikiba ko ababategereye bose bari bafise inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov. Kuri uyu wa mbere musanteri wa komine Mugamba yazindutse akoresha inama bakuru y'imitumba yose igize iyo komine n'abajejwe umutekano muri ako gace, ariko ntiyashimye kwishura ku bibazo vy'amenyesha makuru kuri telefone baba bo hagati mu gihugu no hanze yaco, na twebwe turimwo kugeza igihe twateguriye inkuru. Kundu bishize umwana w'umwigeme yaguye mu kindi gitero nk'iki cabereye mu ntara ya Bujumbura ihana urubibe na Bururi mw'ijoro ryo ku munsi wa gatatu, abandi bantu batatu bari kumwe nawe barakomereka. Abandi bantu batandatu bagandaguwe mw'ijoro ryakeye nawo mu muryango umwe. N'umupolisi w'umukukuruke w'imyaka irenga 50 yicanywe n'umukenyezi wiwe ku mutumba wa Gisenyi, komine Buhiga mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'u Burundi. Bose bishwe bacumiswe nk'uko vyemezwa n'umukuru w'umutumba Jean Bosco Bigirimana. Abana bishwe bagizwe n'abakobwa babiri n'abahungu babiri nyene. Ubu bisha bwagiye kumenyekana nko masaha 4 y'igitondo kuri uyu wa mbere inzu y'abanyakwigendera ababanyi bamaze kubona kwitigeze yugururwa atanagakacira. Bamwe mu babanyi bavuga ko umuryango bawishwe nka saa 5 mw'ijoro ryo kuri uyu w'Imana. Kugeza ubu abaherengetejwe umuryango ntibaramenyekana. Ariko abantu batatu bahagaritswe ku mvo z'amatohoza nk'uko amakuru y'ijwi ry'Amerika ryahawe na bamwe mu banyagihugu avyemeza. Abajejwe intwaro n'ababanyi bemeza ko uno muryango warubanye neza n'ababanyi bawo, bagatangazwa no kubona waherengetejwe kano kagene. Kugeza ubu nta kinini inzego z'umutekano zirashikiriza kuri ubu bwicanyi. Ijwi ry'Amerika rivugana biciye mu butumwa bwanditse n'umuvugizi w'igisirikare Colonel Floribert Biyereke yasa nuko ari akimenya ivyerekeye kino gitero co mu Mugamba. Naho igipolisi muri make cavuze ko abantu indwi bikekwa kuba barakoze kino gitero bahagaritswe. Ni mu butumwa bugufi bwanditse carunkiye amenyesha makuru. Kubwicanyi bw'Ibuhiga nta inzego z'umutekano zari bwatangaze igihe twategura ino nkuru. Eroje Urikaneza, Ijwi ry'Amerika. Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda. Bamwe mu baturage ntibishimiye ibyiciro by'ubudehe baherutse gushyirwamo, bavuga ko bitajyanye n'ubushobozi bwabo. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu isobanura ko umuturage utishimiye icyiciro arimo akwiye gusobanura ikibazo cye mu nama y'abaturage, byakwanga akakijyana ku rwego rw'akagari. Ni inkuru ya Sumita Kaboyi. Ibyiciro by'ubudehe bishya byagizwe 5 aho kuba 4 nk'ibyari bisanzwe. Muri ibi bishya umuntu ufite amikoro menshi ahabwa inyuguti ya A, kugera ku bakeneye ubufasha bwa leta bahabwa inyuguti ya E. Icyiciro cya A kirimo urugo rwinjiza amafaranga arenze 600 ku kwezi cyangwa ubutaka burenga hegitari 10 mu cyaro na hegitari 1 mu mujyi. Icyiciro cya B kirimo ingo zinjiza amafaranga hagati y'U65 kugeza ku 600 buri kwezi cyangwa ubutaka guhera kuri hegitari 1 kugera kuri hegitari 10 mu cyaro na metero kare 300 kugera kuri hegitari 1 mu mujyi. Icyiciro cya gatatu C kirimo ingo zinjiza buri kwezi amafaranga kuva ku 45 kugeza ku 65. Nawe icyiciro cya D kikabarirwamo urugo rwinjiza munsi y'amafaranga 45 ku kwezi cyangwa ubutaka buri munsi ya 1/2 cya hegitari mu cyaro no munsi ya metero kare 100 mu mujyi. Icyiciro cya 5 cya E kigizwe n'abadafite ahantu na hamwe bavana imibereho kandi bageze mu zabukuru cyangwa bafite ubumuga, uburwayi bukomeye, abana b'imfubyi ndetse n'urugo ruyobowe n'umuntu umwe ukiri umunyeshuri. Benshi mu baturage bavanye n'Ijwi ry'Amerika bagaragaza ko bashyizwe mu cyiciro cya C. Abaturage bo mu kagari Kambyo umurenge wa Mayange mu karere ka Bugesera abaganira n'Ijwi ry'Amerika basobanura ko bagenzi babo babashyize muri iki cyiciro kandi bigisabwamo batabyujuje. Benshi bahuriza ko ntaho bagira bakura amafaranga. Iki cyiciro cy'ubudehe bagushyize muri kangahe? Ngo ni se ntayo ninjiza. Je mbona ifaranga ari uko nsare muri ako kinguti. Wowe bagushyize mu cyiciro? Ntabwo nabisobanukiyemo neza, navuga ngo ni se. Oya, ntabwo nakishimiye kuko abaturage nibo bashyiraga abandi mu cyiciro. Wowe bagushyize mu cyiciro? Muri se nta shambu ufite kandi nta n'amafaranga twinjiza, nta n'ahandi dufite tuyakura. None bashyize muri se kandi nari ndi mu cya kabiri. Narabivuze baranga kubera ari abaturage badushyiragamo. Numvaga najya mu cyanyuma kubera ko umusaza yahumye ntacyo. Mfite imyaka 78, uwo musaza afite 80. Ubwo rero nta kintu tukimarira. Abayobozi rero babanje kwitambika mbere hose baravuga ati icyiciro cyo hasi ntabwo dushaka umuntu kijyamo.
kereka ikimuga gikambakamba nicyo kiri bugeyo handi rero ushobora kuba udakambakamba usa n'ukambakamba ufite amaguru kandi nta kintu ufite winjiza. Iki cyiciro kandi gishyirwamo umuturage waba ufite ubutaka kuva ku gice cya hegitari kugera kuri hegitari imwe mu cyaro na metero kare 100 kugera kuri metero kare 300 mu mujyi. Abaturage bakumvikanisha ko n'isambu ivugwa muri iki cyiciro ifitwe n'abantu babarirwa ku ntoki. Duhinga nyine dukorera amafaranga. Iba tuvuga ko tudafite amasambu tuba tuvuka mu muryango turi abana nka 6. Noneho wa mubyeyi yaguha akaguha ka kingota. Iyo dufashe ka kingota cyangwa kabanza ntabwo tuvuga ko ari isambu. Mwere kuvuga ngo mfite isambu kandi isambu tubarani ngo ni hegitari. Iyo ufashe imingoti birya nk'umungoti rero niyo ngo nta sambu tukakubwira ngo nta sambu. Ariko noneho urundi ruhande bakavuga ngo ni isambu. Nta n'agasambu. Gasambu dufite n'akantu gatoya rwose tukibasha twagahinga gake nabo tukakamara. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Madamu Nyarukunda Ignatienne yabwira Ijwi rya Amerika ko abaturage batishimiye ibyiciro by'ubudehe bashyizwemo bahita ubundi bajurira inteko y'abaturage bayabashyizemo byakwanga bakaba bagize ikibazo cyabo ku rwego rw'akagari. Ibi byiciro by'ubudehe bishya birareba abanyarwanda babarirwa muri miliyoni 13 z'abene igihugu. Mu byiciro birangiye hakunze kumvikana abatari bake babyijujutira ko byakozwe mu buriganya maze bituma bamwe bavutswa uburenganzira bwo kubona zimwe muri serivisi z'ubuvuzi, kurihira abanyeshuri n'izindi. Leta igasobanura ko ibi byiciro bishya bitazongera gushingirwaho mu gutanga izo serivisi. Nubwo biruko ariko abaturage batari bake barifuza ko bashyirwa mu cyiciro kizatuma leta yongera kubagenera imfashanyo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Noneho tujye muri Tanzania. Zimwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Mutenderi barasaba ko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 amashyirahamwe abafasha kubaho yikubita agashyi cyane cyane mu bijyanye n'ubuvuzi, ibiribwa, inkwi zo gucana no gufungura amasoko rusange abahuza n'abaturanyi babo b'Abanyatanzania. Mugenzi wacu James Jovin yatembereye mu nkambi ya Mutenderi aganira nabo. Isho twiteze twosaba n'amashirahamwe ikintu ca mbere twebwe duhindurirwe ifungurwa. Ndazi kwamira ku ngimwe imyaka ishikinira rangiye twamira ku ngimwe turasabye n'ukuri abajejwe amashirahamwe gisata kijeje ifungurwa baduhindurira ifungurwa batubone ko natwe turi nk'abantu tubayeho nk'abantu ntibadufate nko kumenga turi bikoko. Tugiye kandi ku bitaro ego turashimwa kuko turumva ko ishirahamwe rishasha ryaje twizeye ko kurukiza twebwe nk'amagara y'abantu urazi ko amagara y'abantu ari kirumara. Tugasaba ko abajejwe igisata cy'ubuvuzi n'ukuri bo kurikirana abantu kuko benshi barapfa kandi bivaye ku gusamaza. Nkajewe kubganje shaka ko amashyirahamwe yohindura kuko ku uyu mwaka uheze ibintu byagenze nabi. Nk'akarorero ku bitaro ntituvugwa neza nkuko twahora tuvugwa kare kandi ibifungurwa ntibadukabira byose. Baradukabiye ubushaza ibiharage ariko ubugari ntibadukabira. Twashaka rero amashyirahamwe ko yohindura. Ariko kandi twebwe nk'impunzi fatiye nko mu gisata cy'umutekano ntabwo wari ushemeye kuko haribonekeje abagizi ba nabi batari bake nubwo benshi bagiye bafatwa abajejwe umutekano bakabahana. Ariko kandi dufatiye nko mu gisata cy'ubuvuzi haribonekeje impfu nyinshi kandi tukavuga ko abapfuye benshi bapfuye kubera ari gusamara kw'abantu bo bakurikiranye two twita abaganga. Icyo nosaba nk'impunzi ni uko bodufasha bakama baduha isabuni nk'uko bikwiye tukagira isuku ku mubiri ndetse n'ibyambagwa cyangwa bakadukorera isuku bakaduhindurira ifungurwa kubera ubu baduhereza ingenyene zimeze nabi nk'ibiharage ntibishya. Barakwiye kuraba bakazaduhereza ifuma ribereye nyine twoja nk'impunzi tugashima ndetse n'ibyomba bimwe byaratobotse. Amasafuriya nyine barakwiye kuduhereza amasafuriya, amabase cyangwa nk'abakenyezi nyine bakatwibuka bakazaduhereza nk'impuzu zikwiye ndetse n'abagabo nabo nyine bakabibuka bakabahereza n'abana nyine bamwe bakaza barabafasha nk'uko bafasha abandi. Twosaba nk'amashyirahamwe ahambere nko ku bitaro bakigora bakadufata neza bakaduha imiti kwiranye n'indwara dufise kuko uragenda kwivuza uvuze indwara urwaye bakaguha imiti idahwanye na ya ndwara. Igira kabiri n'ishyirahamwe rya DRC ku masabune kweri amasabune ntibayatanga neza haragera igihe nk'ubu yaraheze kera nyene amashyirahamwe yarakwiye kwigora bagakora nk'ishyirahamwe rya Helpage kweri rirafasha abantu neza nabo bakagira kigoro nk'uko nayo
n'iryo rindi ryoba rikora. Je niteze ko bishira mu ngiro kandi bakatwemerera ko tuza turasohoka tukarema n'isoko kuko biratugora cyane. Umuntu kwamira kwizo njya baduha birashika umuntu akironkera n'ijana kabura icyo yogura kubera tudasohoka inkambi. Icambere nosaba nuko nosaba yuko botwongera ibyo kurya bikwiye ko twinjiye mu buzima bushasha. Nibatwongera ibyo kurya baduhindure kira kintu cyari cyose ari amavuta bongera ari ndya bongere baduhindure n'ibyo gufungura bikwiye baduhije bikwiye kuko bintica ntikize ku bijyanye n'amashirahamwe yose ahari ashaje gukorera ngaha mu ikambi. Nuko UN yoraba ikazira duhindura nk'ibifungurwa iziraduha ikazira duhindura ikazira ducangira kuko twamaho kungimwe twamaho ku bugari ibiharage ubushaza abikazira turungikira nk'umuceri ariko azaduhindura nk'ibintu by'imboga niho vyogenda neza. Hanyuma ikindi naco ikijanye n'ico buvuzi amagara y'abantu boraba naho nyene bakikubita gashi kubera umuntu yagiye kwa muganga ntavurwa neza aragura imiti agende kwivuza kamurungika adatahanye imiti ngo naje kuyigurira natwe ntaho dufite tuyigurira. Boraba navyo nyaka bikemura amagara y'abantu kagenda neza akaza bararungika imiti kwiye mu nkambi. Inkwi ziratugora batubwiye ati nindusohoka inkambi ariko ngaho mu nkambi nta nkwi badusenyera bavuga yuko ngo imiduga ngo yamira shombi inkwi mugabe izo nkwi ntazo tubona ntituzi ngo bazitanga ngo bazitanga abandi kuko ugiye kuraba inkwi ziragorana uciye igiti ubonona amazingira rero biratugumira cyane. Ikindi twosaba twiteze kandi ko kizohinduka ko saba amashirahamwe na cyane ishirahamwe rya UNHCR cyo kimwe na leta ya Tanzania nukuri turabayeho nabi aho mu ikambu uzosanga bamwe bamota amasoko ahari tugasaba ko twiyumvira kuko twe ntabwo turabagize ba nabi twebwe turi impunzi kandi tubayeho nk'impunzi kurya baduhaye aho tuba nukuri nabo nyene batwiyumvire ko bashobore kuduha ubufasha dusohoke hanze bidakunda